Oh, saya kakak ingat hari ini Pak Kacan ada kita di tengah itu nama ditolong kita. Teman-teman saya yang udah kesini ada mengenai kakak naik. Tadi kami kaya miso ama mi tengah itu di motor jalan miso. Kemudian di motor sohi ini kakak naik Pak Ical itu mana sampai jalannya mama. Soalnya hama Halo, mana aku pada saya asal aku itini tak nak kagarayan atau itini Taiwan, Hawaii, lalu mana aku atatai itu no, ni anu Olivong, Hawaii, nana yang makai ceri sutana, anu atatai itu no, matu asai Hawaii, nana yang makai ceri sutana hama, atau orang yang kapal itu punya dia nesa tapangan tai pakai kredit itu sangku nana yang falso, atau orang yang kapal itu pakai ni anak pingan. Yes, kita ambil. Amin. Ibuhat kita Tuhan saya juga. Ini Yohani sakat saya atau sih tangsi ini tu sakule dapat saya sih buat sebentar ini sakat 6 juga. Yohani sakat 6 juga sakat saya tu sih tangsi itu sakule dapat saya. Oh, sebab pespat ko asikanita ini Yohani sakan 6 atau sepatu safa asikanita suasa ini anca juga pakara ko tamdam tau to kafakaan atma yes i suasa sulina unini akan tau kuya tata ini ya kakak pada ayawai to suan谈到3。我们今天所读的经文是在约翰福音第6章1节至21节。我们攻读的是在约翰福音第6章14节。上帝的话这样说：大家看见耶稣所行的神迹，就说这个人一定是那样到世上来的先知。ini dunia hawi pusukan nomita hawi kafakan adna。今天牧师要讲的信息是有关神迹。各位弟兄姐妹，现在虽然疫情已经趋缓，也已经微解封，但是仍保持3级的警戒。所以我们仍要戴口罩、勤洗手、消毒和量体温，保持社交的距离。Saligaka mapulong. Anini arumnya. Tini kita i tienau Amerika. Nah kami caho ke saupu kita i tini kiokai. Rasaka mi tamukus ku nguyus atau minau-nau untuk kamai. Mi datang tu tiren mi show tu kita agak ko di zamul tu saupu no armana。在疫情严峻的时候，有许多人感染病毒。那时候台湾又缺乏疫苗的情况，感谢上帝感动日本和美国。以及立陶宛的国家捐赠疫苗给我们。有阿鲁曼国的在台湾，张莫都sapayo itiai papri ko ripon atau pataka atau Litauan都sapayo i台湾。这个实况如同耶稣在面对加利利人，他们很缺乏物资的供应，虽然他们多数是从事渔业。农业，即使勤奋的工作一整天，赚取的所得也不够全家人温饱。因此，穷困的加利利人所关心的是如何吃饱。Maca unika jang otno Galilea tanda to saka urip. Nangra misai tercabra matayai jang to kekanan cara. Manen
能让某个足够点少。耶稣非常的了解人的需要，因为人一旦物质缺乏或贫穷、饥饿，就会生病，以及心灵没有平安。所以他们渴望耶稣行神迹和医治疾病。耶稣怎么带领他们脱离贫穷的生活，以及赐下支撑他们活下去的永生粮食呢？麻烦来几页都掌握到。那你anu paguyod ko ori atau macahiu ku tiap nutanda adada ku tireng awai ku lihatai saka itu tangrai jiesa mana ni yesa lihat tangra都掌握我很少。那时耶稣挑战门徒，耶稣说：“我们到哪里去买食物，好让这些人都吃饱了？”耶稣的门徒腓力回答说：“就是花200块银子去买饼，也不够每人吃1小块。Ideal milifer jie tulisawan suasan. Ijua kita mi acap tu pang tu malu sapakaan tu nini arumanai tangtau san. Baca sa tulisawan ya jile filip suasa. Alu mama tangra ka在kumani 在人都你zakaian都sa suut dinari kakaknen saan。我们不清楚门徒身上有多少钱，只是腓力连想都不想，就直接拒绝耶稣。他觉得没有必要为守望神居的群众负责，因为再多的饼对这些群众来说是不满足的，拿出去一点用处也没有，所以他们可能考虑，倒不如留下来做旅费，还比较实在。比那不尼大图样那个都白树上，在个凡那kita now mahan ko suami Philip Zalai picakai sa. Pakanan tu kuvinoran jamo tu kakanan janda. Ulini pai sui. Usaka wori nulisawan san cinta. 可是耶稣了解民众的问题，其实他心里已经盘算好了要怎么做。不过他想给门徒上信心的功课，考验他们如何对这样的问题。而且耶稣知道门徒常为他们的生活所需担忧，却忘记民众的需要，这是不应该的。Ikaw nila, macahiw ko binauran, manuniya sa mi lipat ko nisawaan ninasa. Sulinay, mararaway ko nisawaan nila to saka urip, saka在比padang jarato binauran。因耶稣说，不要为了生活所需要的饮食或者身上所穿的衣服操心。难道生命不比饮食重要吗？身体不比衣服重要吗？那哈里说sa yes umangku ke kanan umangku sarikoan aku agak kasaan mararau ko farutan namu mi harateng to pakai ni ai saka urip在akia ka ikat kano ke kanan atau rikop ko nika kalinda angko urip atau direng namu saan。我们之所以忧虑，
因为这正是隐藏在我们灵魂深处对上帝的不信，对自己生命的害怕和恐惧。当这恐惧紧紧地抓住我们的时候，就会使我们过度自我封闭，不敢去爱、去付出，更不敢担负我们应该尽的责任。Usaha rong kalau cuy, unika cai pitir ningra tu tapang, saka matau kuvaru cok ningra, atau cai tu di padang cinta tu tahu, atau cai di ulah tu sarikaka。就在腓力不知道如何处理饥饿的问题的时候，安德烈带着一个小孩来见耶稣。安德烈说：“这里有一个孩子，带来了5个大麦饼和2条鱼，可是哪里够分给这许多人呢？”属灵爱，在巴嘎路易及腓力都比利分，你也一定要说上及安德烈，伊来第一步。Ji tatuyai wawa to 5 prat lupa to nisangaan to karo mi atau tusa putih ikaw nila hati ni ko nika mano tamtami madeng haga mi maan sau saan。当时的大麦饼是十分粗俗的食物，使人吃了很难下咽，所以通常人会以玄米干来吃，以帮助吞咽。虽然这孩子愿意奉献和分享，但是这个5饼而已，哪里够分给这许多人呢？安德烈这样忧心着。但是耶稣却不这样想，他接受了孩子的慷慨奉献和分享。于是耶稣吩咐大家坐下，郑重举起手中那5饼2鱼，感谢上帝。所以呢，在个阿索古尼尼阿棒，萨个乌夫丁过萨个个阿索都个嫩能让。Ano pacakatan no wawa ko 5 pang atau tusa no puting tang otai ko kumaan jamra nikau rira cai ka han ko bihatan yes mi layak cinta tunini pacakatan no wawa Tatoi yes to pang atau putih米看下都卡哇，在经过耶稣的手和祷告之后，那5饼2鱼竟然满足了超过5000人的食量，甚至还有鱼。于是耶稣吩咐门徒把剩下零碎收拾，还收满了12个篮子。耶稣是众人吃饱了。Maharap siya mitulun pakanan nila ko pinoran to 5 patet no damdaw to pang atau puting magtulpo tiyan ng iraho ko usaw saan sa upuhan ng i matumbas ko tusa Safau bakar to kina pecik to nano usau nabra kumaan tuya limai perat no pang saan。假如5饼2鱼在我们的手中，原来算不得什么，但是一交在主耶稣的手上，就能供应众人的需要而绰绰有余。
无病恶意在那小孩子眼中看来，并不是算不得什么，但是虽然他舍不得这个东西，lima ko pang atau tusa ko puting tuni tatuyan itai. Pagkakatan itapang ijesa maro adihayay ito sa macat uni pagkakatan uni awai tapang tupang atau puting. 然而主所要的不是我们以为算不得什么，主乃是要我们因着他的缘故，把我们所最宝贵的所看重的东西给耶稣，如此主就借着这个东西显出神迹。Ikaw Rida, uni lumutan ni Yesus, 在kau usau sa patata, kalimla ano baru cerita, ku sa patata tak uni ni ku sapi demak ni Yesus tu kafaka. 有位姐妹，她想奉献10万元作为进补教会的建堂。于是联络总是会计师的姐姐，结果姐姐在填写提款单的时候，竟然填写50万元。这个金钱帮助进步教会建堂的拮据。Irai usani kakak, mi pakingking kaku to modak arova apaisu, usapi sangat nu cawe Tokyo kai saan tak padingwa anira bukaka nikau rira yo mitiri satu cinta 50ova apa isu saka mapa ramira ku cawe Tokyo kai 感谢上帝的带领，他感动许多的弟兄姐妹来奉献。原本建堂基金不足，因为大家的关心、支持、奉献以及代祷，所以建堂基金绰绰有余。一切都是上帝的恩典。有misalnya ko cawe Tokyo kai, kamu ko jana to paisu. Nika orira mapai cemu kawas ko salikaka mi pakingking atau mi dama to tayar saka ma papiran ko kyokai no cawe ko mikumi no kawas kumini。当群众吃饱之后，他们想回报耶稣，就推举他做王来统治他们。但耶稣独自一人到山上，在那里祷告上帝。没有耶稣在身边的门徒只好先搭船渡湖回家来了。有mafacul tuku vinaulangi saka pacuai tanda para hongti ijiasa ikaw ringa dara jiyes ilutuk mitulun tu kawas u tataya tuku rumia saka binuka itu tulisawan bakatamina 人生难免有风浪，就像门徒坐船夜渡加利利湖时，遭遇大风浪的翻腾担忧，而且他们看到人走在水面上，所以心里非常的害怕。耶稣对他们说：“什么？不要怕。”那时门徒在欢欣的接待他上船。当耶稣在我们的船上的时候，我们就平安，因为耶稣是我们的避风港。有miiwas sana to taminai fahasa mafarios saka maruis ko fanau maarau mangrako namdao rumaka ifanau mirawat to tamina saka matarau tangka ukaku
Akakatara saan yes. Sakali paha satu tanda anu ira yes itamina nomitahi. Ira ikuli hadai no kolosa nomita. Na ali o perimaka nomita yes. 特别是现在世界各国疫情严峻，虽然台湾疫情已经趋缓，但我们不可忽略防疫的警觉。重要的是，我们必须邀请耶稣进到我们的生命，进到台湾的这艘船，使台湾人有真正的平安和生命的避难所。马巴绍多夫，阿达达罗里夫in Taiwan， mi naon kita atau mikir kita betapa daerah itu dihadai nomita。这个神迹确实你的心意不洁的本质，但若没有上帝的感动的作为，群众会因为一个孩子的奉献而有如此大的回响吗？耶稣渡海，若不是神迹，能为他的门徒带来信心和平安吗？神迹之所以重要，不在于它的区域和理性，而在于人是否感受到上帝奇妙的慈爱和帮助。因此，叫做我们生命的主权给主耶稣，让主耶稣来改变我们的生命和行为。Unini akan adema niesi, anu cai kau tayan kawas, cai ka laci kudema atau pikiran no nisawaan, rasaka irai ko ura atau ma padama no tapal, saka mi tur kita tu pari sumat tu faru cer no kita。若行事为人有改变。向着这个神迹才有果效。耶稣行的这些神迹，会是今日教会作为这个经验的神迹吗？焦点或许不在于耶稣行的神迹，而在于我们怎么让教会这艘船能够接受耶稣基督做主人。paling sumat baru cok atau demak mitur tapangi pasolin kita. Mi demak cie tu kafakaan, irai ko kafakaan adema kita, iurik kita. Awak mana kita kalau tapang yes itu, ni tu kita. Mana kakak. 耶稣，求你帮助我们，能够将我们最贵重的东西献给主。就像牧羊人，他献黄金、没药、乳香，献给主，求主赐给我们感恩的心，感谢那些关心我们台湾的国家，他将他们最宝贵的疫苗给我们台湾。在这疫情严峻的当中，求你保守弟兄姐妹免于感染。耶稣教导我们不要为明天忧虑，但是主啊，我们信心软弱，也求你帮助我们能够像你的门徒一样接纳耶稣进到他的生命里，能够在我们的生命之船作为我们的避难所。主啊，求你带领我们教会，接纳耶稣，能够成为教会的主人。谢谢主，只要听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。